Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hadirin bun banai bala penpet penbiang ya ke film kasih ke batemai, ya ke bala ai kerteng ka Haban Tony. Henne kasngi ka arpusan trek Risaw la pelat Paidbah ya kini ke film ha ke jing lang ke balalong hasilong press club. Dau nong penmi jong kani hi ke film ha ke juga por bolong ru uteng shop uba Daniel nongrum. Kani ke film kedai ke khana sapang ki arngut ki sipara, ki badai ki senrap kata sapang u Haban bar utoni. Kabakren halor kejingnya in bar kejingnya de jingmon apadang jongki bar kilong ru ki bakloy banyasa mar keliang bar jakit ya ba ha kasitam kasipa ka khana ka bakham pher hakane ka film ka deru sapang Haban ubalong usamla ubaem da ka batu bathem namar kejing jaitu bantrai bankta ya kane ka film an sedang ban pen Paidbah ha Bijou nama hall Naduh ka arpunyo trek mentau benai Risaw mentang isu ko pan YouTube Paidbah ba ya kane ka film menta Naduh arpunyo trek menta Oktober kemud Naduh menta sifoding kemud in plat Paidbah no ki balak pengan pe sinema ka timing jong ka film Haban tani ban pani kalong Katwish pa Winston, Arbaji Janmien, South Steng Janmien, but Rio Sopsan Janmien. Bijou Cinema Hall. Right now, mentate ngaki ngiyo portan sitayo. Ka door ticket ikalong mentan nama ka Naduh bukan kawan ke GST tika ka door ticket mentak ka lakio mensua ka di prapo mentak ka di 100, mensua ka di 40 mentak ka di 60, dan mensua di 50 mentak ka di 80.